गुड मॉर्निंग भाई लोग, आप लोग कैसे हो। और मैं आप लोग को लिए एक वीडियो बनाना चाहता हूँ और वीडियो आप लोग देखते ज़रूर रहना। मतलब ऐसा है, हम लोग का जन्मों, मृत्यु और विवाह, ये तीन चीज़ है ना। मतलब तीन चीज़ को किसी को पता नहीं है। कब हम लोग मरता है, कब हम लोग का जन्म होता है और कब हम लोग का शादी होता है। ये तीनों चीज़ किसी को पता नहीं होता है ये, लेकिन मेरे को भी मालूम है, आप लोग को भी मालूम है। इसीलिए मैं एक वीडियो आप लोग का थ्रू बनाना चाहता हूँ। मतलब मेरे को एक आंसर चाहिए आप लोग का तरफ से। कौन सा आंसर चाहिए आप लोग मेरे को आंसर ज़रूर SMS करना, इनबॉक्स में कमेंट करना वो चीज़ क्या है, और हम किस चीज़ का आंसर आप लोग से मांगना चाहता हूँ। आप लोग ज़रूर मेरे को वो चीज़ आप लोग कमेंट में दे देना। मतलब हम लोग जब रात को सोता है ना, सोने का टाइम हम लोग खाते भी नहीं, अगर खाते भी नहीं है, रोते भी नहीं, जगते भी नहीं। मतलब हम लोग सो ही जाता है। मतलब हम लोग सो ही जाता है, खाता भी नहीं है, रोता भी नहीं, जगता भी नहीं है। वो तीनों चीज़ का हम बात बोल रहा हूँ। मतलब हम लोग सोता है, हम लोग खाता भी नहीं है, रोता भी नहीं है, नहीं खोता भी नहीं है। मतलब हम लोग जब रात को सोता है ना, सोने का टाइम हम लोग मर जाता है या जिंदा रहता है। मतलब हम लोग का आत्मा हम लोग का साथ रहता है या कहाँ दूर चला जाता है। हम इसी का आंसर आप लोग का थ्रू ही जानना चाहता हूँ। मतलब आप लोग मेरे को कमेंट में कमेंट करना। हम लोग जब सोता है ना, हम लोग जिंदा रहता है या मुर्दा हो जाता है। मतलब हम लोग का आत्मा हम लोग का साथ रहता है या निकल जाता है, उसी का बारे में आप लोग को थ्रू आप लोग कमेंट करके मेरे को बोलना। मतलब हम लोग जिंदा रहता है या मुर्दा रहता है सोने का टाइम। मतलब सोना, जब हम लोग सो जाता है रात को रात को हो दिन को हो, जब हम लोग सो जाता है ना, उस टाइम हम लोग का आत्मा हम लोग का साथ रहता है या कहाँ दूर चला जाता है या सामने रहता है ना, कहाँ जाता है मेरे को पता नहीं। हम लोग मेरा मतलब हम लोग मर जाता है या जिंदा रहता है सोने का टाइम। इसी के लिए आप लोग कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। अब हम आप लोग के लिए हिंदी में भी बोल दिया है, अब हम আছামিজ में बोलना चाहता हूँ। मैं एबार অসমীয়াত কম, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোৱে চাব। আৰু মই তাৰ আগত যাতে হিন্দীত মই কৈ দিলোঁ, হয়তো কিছুমান ভাইসকল বন্ধুসকলে কিছুমানে অসমীয়াত বুজি নাপাব পাৰে, সেইটো কাৰণত মই তাৰমানে হিন্দীত কৈ দিছোঁ। আৰু হিন্দীত কিছুমান কোৱা কথা আছে, মানে হিন্দী কিছুমান মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছে, সেই হিচাপত মই হিন্দীত কৈ দিছোঁ। কিছুমানে বুজি নাপায়তো, সেইটো কাৰণে মই হিন্দীত কৈ দিলোঁ। হয়তো কিছুমানে হিন্দীত বুজি পোৱাৰ পিছত মোক কমেণ্টত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি ক'ব কি হওক কি নহওক। এতিয়া মই অসমীয়াত ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ জন্ম, মৃত্যু আৰু বিবাহ, এই তিনিটা বস্তু কোনোবাই গম পায় নেকি? কোনোতো গম নাপায়। কাৰ কেতিয়া জন্ম হয়, কাৰ কেতিয়া মৃত্যু হয় আৰু কাৰ কেতিয়া বা কি হয়, কওক আপোনালোকে। এই তিনিটা বস্তু, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, এই তিনিটা বস্তু কোনো গম নাপায়। সেই কথাটো ময়ো জানো, সকলোৱে গম পায়। আৰু বিশেষকৈ ময়ো জানো সেই তিনিটা বস্তু যে কোনো গম নাপায়। এতিয়া তাৰ মাজত এটা উত্তৰ আনিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। সেই উত্তৰটো মোক আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। সেই উত্তৰটো এতিয়া কেনেকুৱা হ'ব, যেতিয়া আমি ৰাতি হওক বা দিন হওক, আমি যেতিয়া টোপনি মাৰোঁ বা শুই থাকোঁ, ৰাতি বিচনাখনত শুই থকা অৱস্থাত আমি যেতিয়া চকুকেইটা মুজি যাওঁ, তেতিয়া আমি টোপনি মৰা অৱস্থাত আমি সেই সময়ত আমি মৰি থাকোঁ নে জিন্দাই থাকোঁ, নে আমাৰ আত্মাটো আমাৰ লগত থাকে নে নাথাকে, আমাৰ ৰুহটো লগত থাকে নে নাথাকে। মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমি যেতিয়া টোপনি মাৰি থাকোঁ, সেই অৱস্থাত আমাৰ ৰুহটো লগত থাকে নে নাথাকে, আমাৰ আত্মাটো লগত থাকে নে নাথাকে, মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমি অৰ্থাৎ মৰি যাওঁ নে না জিন্দাই থাকোঁ। টোপনিৰ সময়ত আমি মৰি থাকোঁ নে মুৰ্দা এটা হৈ থাকোঁ নে এটা জিন্দা মানুহ হৈ থাকোঁ। মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক, যাতে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত নিশ্চয় ক'ব। মই যিটো এনচাৰ আপোনালোকৰ সহায়ত বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে মোক কিমান ভাল পায় আৰু কিমান মৰম দিয়ে, আপোনালোকে যাতে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই মোক সেই এনচাৰটো আপোনালোকে দিয়ে, তেতিয়া মোৰ এটা ভাল লাগিব যে মোৰ হেৰিটো কমেণ্ট দিছে, ভাল লাগিছে, যে এনচাৰটো আপোনালোকে মোক নিশ্চয় দিব বুলি আশা থাকিল, যে আমি
ৰাতি শুই থাকাতে হওক বা দিনতে শুই থকা অৱস্থাত আমি মৰি যাওঁ নে জিন্দাই থাকোঁ, অৰ্থাৎ আমাৰ আত্মাটো লগত থাকে নে নাথাকে, সেইটোৱেই মই বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰে যে আপোনালোকে উত্তৰটো কি দিব, মই সেইটোৱে আশা কৰি আছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিব। আৰু মই মাজতে এইকেইদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় এনেকৈ চাই থাকিব আৰু মৰম এনেকৈ দি থাকিব বুলি আশা নিশ্চয় থাকিল। আৰু মই এইটোৱে আশা কৰিম আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা মই কমেণ্টটো পাম বুলি আশা থাকিল নিশ্চয়। আৰু যে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় শেষলৈ চাব বুলি আশা থাকিল। আৰু যে ভিডিঅ'টো চাই উঠি আপোনালোকে কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে সেইটো কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। মই সদায় এটা কথাকে বাৰ বাৰ কৈ নাথাকোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় চাব বুলি আশা থাকিল। জয় আই অসম। থেংক ইউ।